tai I le atu na tātou tupua I na wana lo fafu ya te tātou umane Ia pepe se ia pepe ese Alleluia fafetai Ia pepe se ia pepe se Alleluia fafetai Whaafetai I lona lo e na whio mai lunga I ua whai ma whaapao ai le pua puanga Ia pepe se ia pepe ese Alleluia fafetai Ia pepe se ia pepe se Alleluia fafetai Whaafetai I leanga ngā le whesoasoa ni mai E manui ai talosa ngā atoa umamea e whai Ia pepe se ia pepe ese Alleluia fafetai Ia pepe se ia pepe se Alleluia fafetai Soifua manuia Fale Toli, wak wale angau ka makasul. Fale lotam, puna oa, sole. Puna oa tala o lo fai. Tofi lau, malo le soifua, malo le lange ma, malo lava le soifua, malo lange ma, ile pa ia ma le malo le tatou atunu, o le alana mea posingi e maua mai ile unga whamasingonga, ngā o le maka ngā, whapea posingi o lo whangia, Yeah. So for manuia malo elange ma. Joli ai. Lo dens mora wa falo ka leo lo ka e ang afika lo nga kamay kiso al meale ka alo kamay ki ai 5 wal leo isia. Ya lang ai fain ka nga wenga e fain ka le me ka ole al faya o nga e ka nga makwa ai lunga e fale o ko ki ngai ma fa e le fo suile routine nge yaso o suile routine nge yaso ona ole so mulmuli na yo la so mulmuli na yo o talonga ona na fisa fa ye ya tamisanga ila los fumole ona tsausanga ya o sia o fa na unga saka alo o ngeila o la los fumal fa tsausanga yang olo walwa ke maka veanga le ya ese foi fa ya onga ai
e fatalo fatu e pa ia malo se tato tunu tole ka ukia fainga ka manga fia maka ukia ai fai inga fai inga le final but mana ia la tang fai naf ya uai fai onge mana la tang fai naf ole au le nga avianga ele ole au ngumerkas usanga alu fa patches fa le ole tamin sangan fa nafi ya olalo le sfuma le ono tau sangal matua alalo sfuma le ongo kau sanga ya e afia ile sfuono sfulima sofa oi na fili mai lau au e tamati mana yalo fa na we anga va ai e tamin sang peta sa faila fai unga me ai ave ngar kai ngale form 4 ave ngar form 4 kusa pele ila kapile ile olanga ako te man oi ave uma e fia uma ia badges form 4 because it's a end year rugby for them, so it's like a Christmas celebration. I ave uma la ko fa fia ngale but unexpectedly ngao oi lunga ole suenga champing ngao oi lunga suenga champing bang anga fa pe a maila au number 1 ya ki mai ele form 4 form 3 form 1 wa e ko kele anga ka mai ki mai ele form 2 form 3 ko kele but I made a decision ave anga form 4 kusa peri ka alo le olanga ako ai ave jole ai au lunga ka final ele ma ia fainga ave taxi so if manu ia ele ma ia fainga ave taxi ole vai asolaria ma tau te malanga i fo i lesi pe ama se valui tula driver i tami sangala under 15 ia wa iai fo lau fufuanga malavanga au form 3 form 3 Tangale o enjoy le patch la ko patch ya form 3 enjoy la ko enia rugby ai le ia ulia le tau sang fo awai olor ka sang fo e ko kele au form 3 mala au form 4 ele pikia le au kele le aonga ele pikia fangane e ese fo ya onai matua o makoi fia mai ala me ole pikia ile ya no fa mamla mai nai matua fe to fina ngalo mali di ola fai unga e pes ilunga ole ol fai unga kausanga fai unga kausanga e o mai nai tamaiti enjoy le la kapi because ola ko kamisanga muli ya le fa mai bang ale wa o lunga ka fai no o lunga ka final well o me ai ke fai mal loto mama e manuia ele ka vivi ia fuapa vai makua e uli fo linga le asalanga o le lau ke ala ku ke makamaka i ka longa e fai o le under 14 under 14 ke ala ku e fai se e piki mai ngai ka mai ki mo le fa mo ni tau sang fo ya ai fatalo fatu malo se fua malo langi ma o mai o tau so le tamama tina matua malo le so fua ma ai nga le tu lalo a MUSS Ma Le Fa'asoa ia pole ave taxi o va ia kwa so le o kau noa e ala ave taxi pe a kaunga suile ngola ola channel MUSS le ave taxi ai fai mai sto fina ngalo pe ma ia MUSS Ma Le ave taxi oi lai MUSS le ave taxi la sto fina ngalo nei no me e mali ka kaliem ka ko ai ma ngai ala nga MUSS le ave taxi puna o tala o sofa olofa ai malo soifua Lourdes Mora hello tinama tamama tua malo soifua malo langema la inga salevi pa ia o fafeangainga tau de langi ma la to fa tua mo tole malo faftai tonga luenga
Ole mele ia pe ia wa kaunga serela ava pe ia la na musalemia ko ma o ke vai ke la ko ngafi mai assalamualaikum ya mai you look like Malay fa awa le faya fuole ava taxi wai Melanie Ariola hello BNMH sale mana ia le whanga solonga o le olanga nei tatou tala noa i fo o le mele o mga oi whea koe kako lai au mai ni tau fina ngalo kako whaasoa au anga le kasi al mka upulo ke mga o whaasoa i le asongi a whaapea uma ai ese tau fina ai inko mga upu te mana o tatu whaasoa kau ke sasa ia le fuko e pakala o ka vale i wa o luma ku ilen malai au le mka upulo ke mga o ke whaasoa i le asongi o le ua mai nei unga o le whamasingonga o sa whatalua la nei unga ko e whaiwhainga paro karakiti e whai o le anga waa o le kama o mami uposing o le anga waa foi o le sui a le whatua tua i le tua samo o tasi le sa tula i mai o se wing o se o fōlinga e iaila o taitanunga e le matangofie e le silasila si o tātou atunu e le matangofie e silasila tātou atunu ai se ona ua tangia mai ai i le tangata le nei o posingi ua makua i le ai se mea kau o se whaaaloalo whaaaloalo ma ua makua i loa koe i le papa ua ko whaange ka o posingi ai se ona ua avea nge meo whainga porokiki ma whainga vaenga wha upu whai ia ma meo wha o songa e kukup e oso mai kua wha songa i oso mai kua Devron, hello Devron, how are you? Andrew ngawa ma rosa e fua Melanie ua avea wha songa ki a Apollo e ka haka i e kuku mai kua o ai nisi ele ai amasesi ele amasesi o papasi tui o li mong o ka ngaka ia o leo makua i maki ngole le kuku mai kua o ka malo mami which country I'm living from Malaysia living from Malaysia I'm actually a Samoan born Samoan citizen. I'm working in Malaysia, so I'm loving Malaysia. I'm on my way to work. Yeah, it's almost 11:30 in Malaysia in the morning. Yeah. Ai makua ile ai mase mafau o nei kamali i eswafa ya posing. Etoe liu se tofa. O au ya makua yo uofo. O ke leilo, po le lava le mea ua alu ai posing. Koe ave sinei tina e tā ua o siona fafine. Follow the leader mea a kamanga e maua le lunga. Yes, exactly. Ua avea le afoi. Le whaalongo mauska i o posingi i ka ngaka i e kumai kua e le ai ma se o langa ka ua se o la alofa. Ma mea ua le ai a se utanga ma mao whapea o se o toa fine o se o toa fine ia e whainga ka o kako o le puka e kasi o le puke e kasi o le to ala e kasi kako whangau mai ai petai o ilo kako ilo ko inga kakalo posing ele e makua ile ai a se whai ai ola mo ia you look like a Malaysian because of this. A lot of people, when they look at this, they wow, you look like a Malaysian. Nah. Ai wale ese mafau pe ave falo ave le avanoa ese o tofine ia e tautua so mate tu malo. Le ala o maua mai le unga whamasingonga. Ia, o la mele o iai. Whaaleanga e whai ole le whaaleanga ina
le no foa o sitina ia o le fa nga inga fo mo ia o le fesili le tu mai ta e iai se mea o nga a posini o maua mai e iai sanga mea o nga o maua mai langa mele nga lue fai e koe kuma iai i se fai ngā palo kai luma ne iai ngā o le pau le mea le maua mai o le maka ngā ka uvalea ua kusa o whaoso kua e au le ingi fai ai ia maalua ia le ala mele wa iai ia o lea e fōlinga mai o le ato e fai le fai ngā palo karai kiki a le tūmalo o sa whatalua tu lau lava le pa ia ma le mamalu o le tūmalo a o lau karasa o ala le la fai o lau karasa o ale fai e ku me se sui a le HRPP e ku me se sui a le HRPP e malo o le HRPP e malo ele chapipi e sui e le fai ngā malo ngā o mea maka ngā e fai e ngei ka ngā kaso ai o lau karasa oa ua a vea le mea maka ngā posingi le ngā fai ma mea e iai lau taitanunga o le a makua i alolo fai a sāwhata i le fast sāwhata Mr. Kik Kerak tulu bang breakfast roti canai Selamat pagi. I wish I could speak Malay, but sikit saya cakap Melayu. Oleh via Malaysia, ya jadi. Emau kingoa. Sefoni Nicolau, my brother. Wah mai oi, Tina la foi malo la foia. Malo soi fua manuia. Le soa mayava lepas ni saya pergi makan roti canai mamak sana broken Malay ese mea nga asa fatai maua mai ese mea nga al HRPP e maua mai ese mea e iai se mea ngā posini e maua mai ai le iai se mea mo ia alal mea e maua mai ai na o le atili ai ona makingo ai koe ku manifest makingo ai koe ku manifest Mr. Gikas janganlah saya tak faham sikit faham ese mea nga e maua mai ese mea nga ole akiri ai o nā lofangia ole whatuatua i le tua sa motas Andrew ngawa sa whatatu lai mai loa all out mo le sui al fast yes ale mea penge fike i aifu ia posingi nga le ole moa talo fai isi tina anga wau anga posing o te taua o sio tua fine sister sau alwe tau tua tatua tunu tina la fo ia talo fai watching from Melbourne alu e tau tua se tatua tunu le nei pai inga ato alala mela wa yai o le fesili o maila papa mali mongi mafongkoe e fesosoangi il melo kulai mai o mau ese ai e posingi nga ole o ale moa tulau lavale ngana nga ole o ale moa e maua ele ese si mea koe maua ua e fai or kau valea o lon tamali anga ia tulau laval pa i ole tumano selamat pagi selamat pagi semua yang saya duduk sini lepas ni ai jalan bye dia la pela la wakwa mal broken Malaya ka kopat I'm trying my best try your best ol Malaya warngo makarangong mal au Malaysia va ngale e kali ai la broken Malaya ke falongo kwale o ke mar malama pat elen faingo kau kalai
Fai mai soli. Le la luas fu kau sanga ngofo Malaysia le fai ngai kau kala o veak saya boleh cakap. Tapi susah lah, you know, like tapi susah lah, cabak lah slang. Tapi saya paham means understand. Tapi saya tak boleh cakap. I cannot speak up. Almela nga, aku kalak ni, ay kadiye, ay wali iya. Yaknya wala nga, wala nga ikaw fay masisipaw ka ng mga Malaysia. Mo mali ore povi. Or kulang nga le woy. Iya, sa fatalua, tulay mai. Mau kingoa. Afa pe mawangi palo ka like kikide la fai nge sa fakalua. Ngale kako kalangoa ile e fai ole mo ole pobi ole mai le ole pua. Tulo lava lo tupa ya malo to mamalu. Tulo lava si mea kau kalie ya mea kau kalie awale pumonian me ngale la ku pumat. Ele se suyo le hijapi pi kumat. Sa fatalua i foloa. Ese au langona ina ua over ai le reporti. Talo fai sitina. Talo fai sitina. O lea ua fia masinga. Talu ona fa walu ia fa tau tenga le mano. Ale wako ave ese la valona nufua. Oke le iloa ile mafau fau ka kangi o posingi. Pe ia se mafau fa ka kaola. Ya. O lea Talo fai sor. Talo fai. Ia. Momoli atoa fo ia lo faanga ile sa avea sui fai pule o sa fatalua. E tu sai fo imale unga o famasinonga. Most you have to try your best to learn the language. It's always nice to hear one person speaking another language. Good luck. Oh my gosh. Oleala, are you forcing me to? Yeah, I can speak the language. Saya boleh cakap. Ya, saya boleh cakap. Tapi malu lah saya. Malu saya. Sebab broken Malay, you know. Ya, kira poko lama. Yeah, but yes, I love Malay. I love the Malay language. And it's like, when the moment I speak, it's like, hey, you're funny, I say, why? Kenapa? Kenapa means why? Judy, alai, talo falava. Padia. Ose falongona pitasili ona o tia ile loto o tangata Samoa ma le whaingata tele on talia ina ua le talo fai sitina talo fai. E alofa le loto ina ua saule unga al whamasina oke nei loa. Ia, ele aisa ua ia e ununga o le whamasinonga pe antu ina mai. Oke nei loa foi pe yengi mea whaala tua pat e whaingata ona o tau talai ona ele mwhainga o kaukala ingi mea ele ingi whamaonginga paule mea lau whamaonia mai ua sauni sa whatarua e toi whai le latou whainga palota talo whaistina sore au kere ilola kaiminge po fia po singi nanga mea nga whai po o masiasi awala au kara saoa makua i masiasia ke ofo le mao nge o kaka mapengi wali mama e fai mea valea o le alan mea lau iai o le wali kua ele koe saus whainga paroka ele koe saus whainga paroka ai ua ia ave e sea le avanoa o siona tua whawhine tole a kore maku kua nge ka ai whaiang anga o au pe ia ngofa anga o au ave la vanoa e tau wa manuia lo tu lai mai a wasem so stangata la vai alu i afo e ave fai pure ol manuia le tumano ia e petai
o le upumoni lava ua avea lava le whaalongo posingi i kala au fau leanga le kumaikua. O le alal mele fai mele au fau leanga i kumaikua. E le se mele lei e mauai. E sa o ele a fionga i le la au le mali e toa. E le koe mai maua sa o kaimi ki koe kali au vale i e kua. Nei e le fai mai e vale. Aola o fai i koe mea musa kaimi kali au vale i kua wai le maungiane kung o kaimi ngei. Tato wo alo le tato o foe mo le atunu. Ale au vale i kua sasa me ala ko e sasa ape. E sasa ape. Ai Posingi after 10 years o koselu. Ya aku foi le esful kausang. Dele o peke o kuma singale o kosele wheelchair. Sa fatalua ya manuia tau fa moe e tau fa inga palota ia palota maleta mai ma o la ai wa atili ai le matanga ale hero pipi o fau ngaleanga umalava o fau ngaleanga umalava ia sa la to tau mafai ina i fato i lalo le fainga malo wa atili ai ona lo fangia ele atunu o atoa asea langa o lewa moli mau sa moa o fau ngaleanga ia lewa o arkaimi to te fonga kuai i upu malafonga ale taita ele tuangai ua makuai faisi pua faisi le mafau o faisi le fa alo ai pepelo male ai ni fa moninga ia o ai la se si ako elo fai e makingoa ai fo ko fa ia taxi kwa sa faka ia paroko man hita pipi no talia le tupe ai fai posingi ia e makanga ya wa ia e makanga e fai singa makanga o mereng fai posing po le aso nga mafau kaimi ngei po fia ile fai unga famsingonga po ole fia po regret awa e ngalu e ave famsingonga e manga o fia ku mai ya lewa vero ngalu wa vero nga fa longo inguku ye sa mai kua mamea wa akili ai anga ulo akele avea ko inga kakalanga yo se mafapenga ai kau o tingu fangale ko inga kakanga fa alua au fata malo le se fomania ko inga kakalanga au so mai fapia anga uloa se le avea le taro fasu kamalanga nga so mai aka wor kikinu ku ngal pai kala lo ya no ka ngi fo fa ko fo ya tu lo lava kama faya muse e faya tu fa so se ngana fa lo al meari so sa oari ele angelu maka ka pe o mai lo ko ike oi onga oni fanga leanga ala na mele wo ya ala mele wo ya e koe kumei se whainga marofo nei se mea e kau le lei ai posingi nei se mea ngā ore kau leanga ai alo whangia i le tumalo si tina talo whae sole o koe ngā mea piko silia na matanga i le o langa tangata whai mai po le lo wata mai ma se mawalu longa o whai longa sa e whaau umai ai o mai koe kulanga fa penge uai lo va uai lo ai ingosia o e kangaka talu ai lo fa longo i fau leanga ma le fa songa aliki a polo le tutu mai tu oi o mai la ku le e pamani mongi ma fon koe e sosangi ya oi fa pe ku le pa ya marke fo ya fa pe ya marke fo ya o ai ke aku ya o mawai la se mea nga o ele posing o mawai se mea nga o posing nga ole ka valea yo oi ka valea lo ainga ai lo fangi ai ele tu malo masa mo atoa sitinale mo ko se i sa
talo fai. Wa koe se I se a talo fai. David William, malo se fua mania. O ke kala ngoa kwa uia from my heart. Au ngofo ngei mo mafau as a human being. Whapea. E whawhewhea o ngā o mawhai o ngā o kango koe whai. Se winga whapea I so utua whawhine. O le tumalo. Wau ki ka ua. O le tua whine o posini. I tūlanga whapolkiki. A tau le tumalo. O le tātou ainga. O tangata o lo ngā lulua tonu a wasa manuia le tumalo. O le tua ngane o le tua whine e tama. Anan me lo whai posingi. O ni winga e loa kuailo na vai tele. Malo na faa vale valea. Faa vale valea kele. Au sole. Ese au langonga. Mo iala ukala. Au ngofo nge o mafo fau keimingi whapea. Fefe talo fai. Po ani langona as tua fine. Po lana fionga le sufai pule sa fatalua. O lea uave e selo no fo. Alela alu kolma singa talun tula I malfenga malo. Po se se mafau fonga po singi. Kakangi o po singi. Po le songa mafau fau. E o maltaimingi. Po o salamo. Po o fia. A fai o fia. E lei ma se so kako e ke ai. Ai se because e manga kua, e mau kingoa, e koe ku mai sui al fast. O mangui ai la po singi? No. O mangui ai la le ia le HPP? No. Ngā kiri ai o ngā ingo sia. Ai ua le ai ma se whaaloalo. To le. O ke ofu. O mea valea uma I e fau mai ngika ngaka. E whai or kau walea I o tangata e totas. Ai talo whai le tūmalo. Ia, sa whatalua. Tu lou lavalo tau pa ia malo malu. E le ai masaua ia. I la o tau whautanga loloto. Ma la o tau whirwhiringa. Ai a tau sila le lei. I nei tu ainga ngaioinga. Wha le ma fau. Ua tangia mai ai se tangata e le alofa e le faa alo. Sa fatatasi pe sa fatalua. Fa sa o meta I ta fa mole lava faa lua au fata. Ke sa fa malia fa malu lua sa fa kasi pe sa fa kalua. Olo ke kau a kuile. Olo te tau atu I news mai le in Facebook o sa fatalua. Sa fatatasi, sorry. Fa malulu atu sa fatalua, le tau pa ia malo tau malu, fa to esa tu malangang mara. Sa fatatasi, fai lo tau whiwhiringa. E fai singa le mafau, e fai singa makua I o onga o le mea, arkakangi o po singi wa fai, ilo o tau walo, po lo tau wafafine. Ona lea, ona ua ova lava whaaso songa ki Apollo. Maki Apollo ye kuku mai kua. Whawhetai lava sa fatatasi. Sa fatatasi. Whaisko whiwhiringa. Awale a vea mo me ole kupe. Po kiri lupo I nika ko sa oifu. E posi. Ia. E momoli atu ai foi. Ia. Alofa anga. I le tina. Ia. Ole ala vale ungal fa masinonga usau. Ia tātou talia. Ele ai foi se tātou in faina tuma te e atu I le fai ungal fa masinonga. Ai tātou talia. Ai sa fatatasi. Tula I mai. Faasa ole mea lea. Ia makua I faa kepa. Kuila epa. Malimongi. I lako fau ngoleanga. Ai afa pea fo e kuma se HPP. E sui el fai ngā malo. Ngā wā ki renga makanga. A o la ua whapea. Ya ua ia malo mawhawhaunga. E le koe seawango o se HPP e koe kuma I pose supu. Ua sila fia uma tangata.
nga o kangaka loko leanga makangaka fau leanga lea ko kong ki a polo e ka o kako ore ki a polo kako faku se kusa e fala langi nei Yesu male ti a polo fa so a fai oyo le ale le tua ina e punga i foia po ngalo e kia upore ina e olo ia na wangelu sapo ia oi fa so ngaleanga ia lea e fai ele kakangi he pipi ai fai mai ia le fai mai ia Yesu le fast wangalo ia satani e sau ia oyo tua se ka go kiki aku ngu fakala loka ngi fo kusa ale lo ke elo fi mari ale lo mo ya hey vai o ko keula o keula yeah David a few ku mal fast ai e koe faista to mata upu pia mai ale e fai asu pisele asoni o le kaimi nge o le fanga solo tamu sanga e tauna walo e vai ma analyze as a head coach e fai sa ofi filinga I la to mai fanga le development up ya a le July tolu e fai mako prize giving na onga ko I pisia tolu su lima na faso lima ya e fai mako prize giving ile a onga e fala wilo e foi fai longa I sports awards e ka kau ango ia leo sauri kala fai mai I had to be there ononga winga ole usai umale o fai kolo alka ele ko sulu malfusi wa ai alu roi o fai spisi le yaso ai ole o fati timu mato wa kimu le meari oingei e ke kelo re kimu ka fi maka longa pat ngal ma ulua le ye kemingai ai tako eva tato tata no ni mta opu au mainin to finangalo tato faso ai ia wa olmele o vai kwai peila akele ala faso ai e lo langona le lo potele la man to finangalo e to te man na o tato faso ai mana o fa lewa kako va ili uku vanga le pole ai yeah wale umalo fia eva because honestly I'm very lonely in Malaysia apart from my family onga friends ai karang of Samo bewa po olme mo makanga ngal aku yale yang ngana di imagine de la lu suka sanga ele kau kala fasa mo ilinge yo langa ko Malaysia se vanga le vili aku Samoa se vanga aku le vili aku Samoa se vanga le vili aku Samoa ke ya le fi Samoa fa me Samoa Wellington and sila le fo ye timu talo fai ele mangi o mako e kimulo mo manga ia malu le mea mako vevela le ango ngia kungu ia so ia paula mo fu fanga le tuele fayon tato tu mate te e tu ia yo le langa ngai Malaysia pe ata fasoa tu mo tala noa tu na yo tato tangata pe o ka fia la wow so most which side of the road a drive by Malaysia e kusamba New Zealand leku e kusam Samo right hand drive kusam Samo okay lang ngol lo po ang medikai ese left hand drive na ko alo ve ako kus lewan Samo el skydinga
ongi sila kusa right and drive. Right and drive. Ya imagine ole ku ka makau lea, ale ku nga vale le passenger seat. Yeah, right and drive. Yeah. Brisbane. Ka fia o ya skadio. Mau alo sa bango o walu lo ka fao ile la langi ako pe akala la pension. Pe akala pension. Nga omo nga Samolia Italo sang. Nga omo nga faiva valia. Esa oi lesi au friend nga. Kusa ngale laisa lai ai kango kile video veranga le o mea ai manga ngai ai kongo fole enga maka ila ya ai dia laisa nga o le po laisa loi le ke fongi lai pu e mai ka ya ma ai ya nga omo onga onga ya ai wherever you are po fela vase po Samoa po faisoma umanga aua ete complain ile olanga whawhetai le atua mo le ola o le mea piko siringan ka ua whawhetai le atua ile ola malmalosi o whamanu yanga lava mea uma aua tātou te so ona nau kere ma e whapea ka fia peia o ai mai ka fia no aua ete aua tātou te nau i ngā mea wa o meanga nga o mea o le olang ngek nga o mea le alofa from Virginia, Los Angeles. God bless. Malo MUSS MA LE FA'ASOA watching from Brisbane, Australia. Malo sa. Awa tato te nau ta. O le ale meu tato maua. Oso le mea le fasa. A le mea piko silion ta ua. Whawhetai le atua. Whawhetai le atua e la fuai. Whawhetai mo whamanianga. Awa tato te melea loa. Ya ua ia. E peia ya ato sila mai peia le se me kupia kia al me mo ya makwa hat poroke na kamaro ul mele kupu mai la u la YouTube pat o kero fa ngo o tele o fa no ai o te tu fesilia u ya fa pe polea el me o tu poine me ya pat elen fa ona e famasino pa wal me sa enjoy what happened. It happened. Ele ma fai pole alo wika. Bolo fa ngongo. Ele ma fai ona to sui ai. O se tūlanga pito sili ona fa no tele. Le mea le utupu mai le YouTube pat. O kero fa ngongo ai. Kero fa ngongo ai. Ke wa alu elo ma fau. Ma fau ma kwa yalu elo. Lo pe ke wa. Ke yale peo lima because ovalo ma fau ye pat. It's part of life. Ya wai ai wai pe ya kala al kengelo kolo ulang fa me ke fa mai. Ya me ngale ngai lo ko kala kikiat kule pa makke oi. No. O kene o fa pe o wa ya kanga ka fa pe makke ai. Kene o popoli ai. E piko siringa kere akula kongine ye la fa ngai lo YouTube. So why popoli? Ole me piko sidia uia ngo fia. Ole mau ore tato so tanga, tato te tala noa, maka kokalie ai, poangi maka upu whenga i kokalie. Kokalie maka ko fia. Ai, e te nau loa pe te whaiese mea, whapea, o se kupe. O i ngāla e kupo i whare kong. O i ngā e kupo i whare kong. Ia, ui o kere whangongoa. Anga o whangongoa. Mangu ele fai ak foi saulai nge yes ai nga fai ak saulai o fia tato tala noa tato fai me vatasi fai me ko kale ke au mulu maya wale fola ka ngoi mulu ko Rose dua ko yo so foi la no exactly ko yo so foi la anga va pela o le tupe o le mafua anga la YouTube olo mga oi kupi mangu nga kupu lol mele ki au kawa pia le ko fika no si le au ke fia
Le a kako ke fia kako kalangoa ili o yai so mafofau. Honestly, ele so mafofau. What happened? Let it go. E koe oso le la. Aile avea le ma mea ole atu uai fua kako e vanga. Kako e va kako. Whanua no ai. Kako e va kako i lau wha malu. E mafofau loa i le kupe. O i ngā e kupo ele mea lea ka uole mental stress, physical stress, ke ia whai mai, nga lua mai. Pea whea koe fōi, pea koe fōi, i lo uia, ai, ele o iai se anganga ia tea au wha pea, ole, tu ua tato whaasoa le ai, au ke kau mawhai e aso o makaukali e, whainga ko poka maarie, a le ai ni mata upu kako kalie, whainga ko poka maarie, whai mai, ngai fwoi maa ia mai kof, il ko papa kiuinga mai o mala o Malaysia. Ai, man, o mea ngai kok fia ai, kakalie ai, ai o la kou ia whapea mai make ai. Well, o tau la fina ngalo nga, ele pupole MUSS Ma Le Fa'asoa, ele kai ngap, vai o le lau taxi ke tai solo ai, pa wala tax fair wai furi le ia. La vai nga Fa'asoa so wat, dele la kas fu wala o kire i o malai. Tato tre Fa'asoa fo tai au, tapena penan tato mta upu tato Fa'asoa. Nya ka ke vaka ko dunga le YouTube, whatever it is, just be happy, enjoy. Ele whapea o lo ua manatuna o au, ai le tae fina ngalo isi. Ko yo so foi la, ali tolo ula, rakalo kolo ula fai meang kana ia. Ai kire pole ngā mea ai mo terminei, ole alu loa, MUSS, pole ave taxi, e su esang pasese, e mau ai. Vai a kua ngala amo ia, vai a kua ngala amo ia ke ave taxi, e wha maruru aku. Oke le ave taxi. Ele o au o se ave taxi, pai loa. Na tosi o au ole, whaia onga, ole teacher. Kusa e lua me yok wherua ima, e kele me teacher. Ya. Ile vivi ia ai ala kako walu ala ave taxi. Ai se tauwhira ngalo whapea, MUSS, sui lolo por kalame ile MUSS le ave taxi. Au ke kangoa sui. Ai, e whai le leia kako whainga pāroka. E whai kako whainga pāroka, po ai ya, e whai ko pār, ele se mea leanga ia, ai sui MUSS le ave taxi. Ele se me pole, ai, pāroka mai oko, whai pewhien ko pāroka. Wai pewhien ko pāroka. A tau whina ngalo e sui sa oa, MUSS le ave taxi. Ele yo o la so ruosu wha o Februari. Ele se kala ula, e kala sa oa. Ai manuia tele ia taul manga umatoe nei aso. Alofa tele atu. Hey, like, subscribe. Ngale pawanga like, pe love. Esale like, love, subscribe. Fai mai nga o oil ave taxi. E manga kuai foi stua fingi o mai nga ave taxi. Ia wa ke sa ola. MUSS le ave taxi. E manga kuai ia stua fina ia mai na. Fer kuai foi. Like, love, subscribe kako jano. Pawanga ele ia se simea. Kako e vai. Alofa tela tuma o tau malava MUSS Ma Le Fa'asoa mai Malaysia. Fa'asaifua.